Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li Talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illum hekk inħallu l-kelma ta' Alla tatina dik il-qawwa li ħirġa mill-kelma tiegħu stess. Kif raw in-nies ta' żmienu qalu dan x'talimu, x'talim b'awtorità. X'inhi din l-awtorità? Hija l-kelma ta' Alla li mhix awtorità li tissopprimi l-bniedem, tbaxxi l-bniedem, imma hija kelma li tolli l-bniedem għad-dinjità tiegħu. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Aħfrilna Mulej ta' kemm il-darba l-kelma tiegħek ma għarafnijiex biżżejjed, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfrilna Ġesu ta' kemm il-kelma tiegħek ħassejnija qibsa u diffiċli u ma ndunajniex li hija kelma li tilliberana
Kristu ħnina. Kristu ħnina. Aħfrilna mulej ta' kemm ma konniex xhieda sinċira u veri tal-kelma tiegħek fid-dinja madwarna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiħna tiegħek mulej għati widen għat-talbum li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, id-dinja li għandha tiġi li fuqha qegħdin nitkellmu, Alla ma qegħdix taħt is-seta tal-anġli. X'imkien fl-Iskrittura hemm xhieda li tajt hekk. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, jew bin il-bniedem biex tieħu ħsiebu. Ftit inqas mill-anġli int għamiltu. Bil-glorja u l-ġieħ żejjintu, kollox taħt rijlejh qedtlu. Issa, meta jgħid li qiegħed kollox taħt is-seta tiegħu, dan ifisser li xejn ma ħalla li ma jkunx imqiegħed taħtu. Tassew li għalissa aħna għadna maħniex naraw kollox taħt is-seta tiegħu. Madankollu, lil dak li għal ftit ta' żmien kien imniżżel ftit inqas mill-anġli lil Ġesu, aħna issa qegħdin narawh imżejjen fil-glorja u l-ġieħ minħabba fil-mewt li hu bata biex għall-grazzja ta' Alla il-mewt li dak tkun għall-ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox, waqt li wassal ħafna wlied tal-glorja, jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi. Għax kemm dak li qaddes u kemm dawk li jiġu mqazzin, il-kol huma mill-istess wieħed u għalhekk Ġesu ma jistgħix isejħilhom ħutu billi jgħid inxandar ismek lil ħuti f'nofs il-ġemma mfaħrek. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Et lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Et lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Mulej sid tana, kemmu kbir ismek fl-art kollha. X'inhu l-bniedem biex tiftaħar fih, biex il-bniedem biex taħseb fih. Flimkien qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Ftit inqas mill-allat għamiltu bis-seb u l-ġmil żejjintu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk, kollox taħt rijlejk qedtlu. Flimkien qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. In-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar. Dak kollu li jterraq fil-baħar. Flimkien qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Ilqaw il-kelma ta' Alla, mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu f'jum is-Sibt daħal fis-sinagoga ta' Kafarnaum u qagħd jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex taqridna? Jien naf min int, il-Qaddiż ta' Alla. Imma Ġesu ikkmandah: iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna, għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu u bdew jistaqsu l-xulxin u jgħidu: dan x'inhu? X'tagħlim ġdid moti bis-seta' sal-ispirti ħżiena jikkmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malar xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilea. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Malti għandu proverbju li jgħid: x'jaf minn ma ġarrabx. U dan il-proverbju anke kien iħobb jużah ħafna il-Qaddiż San George Preka. X'jaf minn ma ġarrabx. U allura l-ittra lil Lut fl-ewwel qari tal-lum qiegħda tgħidilna li Ġesu huwa tassew is-Salvatur tagħna għaliex ġarrab u kellu jġarrab bħalna kollox. Asmaw x'qal, għax kien jixraq li Alla li għalih biħsar kollox, waqt li wassal ħafna wlied għall-glorja, għas-salvazzjoni, jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi. Għax kemm dak li qaddes u kemm dawk li jiġu mqazzin, il-koll huma mill-istess wieħed. Rid iġarrab kollox bħalna biex jifhimna u biex aħna nkunu kapaċi nersqu lejh. Aħna ma nistgħux inġibu l-iskuża u ngħidulu int ma tafx jiġifieri. U ma jistax jgħidilna jien ma nifhimkomx. Ġesu Kristu huwa Alla magħmul bniedem, bniedem iben Alla li tassew fiż-żewġ naturi tiegħu jista' jsalva jgħin il-bniedem. Joħroġ minn dak li huwa id-dnub il-ħażin. Irridu nersqu lejh. Bħal m'għamel dan il-persuna li ltqajna miegħu fil-Vanġelu. Kien hemm fis-sinagoga raġel bi spirtu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid. Dan ir-raġel mar fis-sinagoga jew ħaduh, imma kien hemm resaq lejn Ġesu u Ġesu resaq lejh. Allura it-tnejn li huma ltaqgħu, anke jekk Ġesu kellu jiltaqa' ma' dan biex jgħidlu lix-xitan lil dak il-ħażin li hemm fih: iskot, oħroġ minnu. Ġesu jsalva, imma aħna nersqu lejh u jersaq lejna, nifhmuh u jifhimna. Kemm hija ħaġa sabiħa din ir-relazzjoni tal-bniedem li jersaq lejn Alla u Alla li jersaq lejn il-bniedem. Din hija l-fidi tagħna, mhijiex fidi li aħna tagħmilna inħarsu l-fuq lejn Alla jew li Alla jħares l-isfel lejna bħal donnu qiegħed hemm biex jissorveljana biss. Imma dialogu, dialogu ta' mħabba, dialogu ta' Alla missier ma' wliedu li jixtieqilhom iridilhom il-ġid. U għalhekk anke staġbu n-nies ta' żmien Ġesu meta semgħu lil Ġesu jitkellem bil-mod kif tkellem u jgħallem dak li kien qed jgħallem, qalu dan x'talimu ġdid. Kienet mod ġdid kif tifhem li Alla jrid jidħol fid-dialogu mal-bniedem. Alla li ma jiddejjaqx jersaq lejn il-bniedem fil-miżerji kollha tiegħu biex jgħinu jqum
ويمشي لقدام. نطالبوا المولاي اللي احنا الكلمة تيو تكون كلمة اللي تقوينا، كلمة اللي تعيننا تساو نقفوا فوق سقاينا، ما نتضايقوش، نرسقوا لين المولاي جسو كيفو ما تضيقش يرسق لينا، باش نصيروا حاجة واحدة، باش يخبنا واحنا نستوي نقبوه، باش يخلصنا واحنا نجودوا من دان الخلسين ونعيشوا تقوليت الله كيف تساو احنا. ايا وسا في المكان impoġġu t-talb u x-xewqa tagħna quddiem Alla li nbierek, dan Alla li jħobbna. Għall-Knisja mulej, ħalli tibqa' tarrafna, tgħidilna, tmexxina, ħalli nikbru f'dan id-dialogu tagħna miegħek. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex ma jibżgħux, iħaddnu il-prinċipji, il-valuri, it-talim li ħireġ mill-Vanġelu li huwa talim li jwassal għal ġustizzja u l-paċi l-imħabba tal-aħwa fid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. Nitolbu għal kull min huwa għaddej minn diffikultajiet tal-ħajja fiċ-ċirkostanzi ħalli jersaq lejn Ġesu. Ġesu li kapaċi dak il-ħażin li hemm jgħidlu iskot, itlaq, u dawn jerġgħu jisibu s-serħan tal-moħħ u tal-qalb. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. U nitolbu għall-eżies tagħna mejtin biex il-mulej issa jilqaħħom fi ħdanu u jgħixu il-ħelsien veru fid-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. U nitolbu għalina l-koll biex dan id-dialogu ta' mħabba namluh il-programm ta' ħajjitna ġurnata b'ġurnata. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. Mulej Alla tagħna ilqa dan it-talb li aħna qegħdin nagħmlulek. Iridu nikbru fid-dialogu tagħna miegħek. Iridu narfuk dejjem aktar għax inti mulej Alla Sultan ta' mħabba u li teħlisna. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddej, mamu l-bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni, u għattem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija il-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej, fisem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej int lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, taħ li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr, taħ li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-verri l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġu fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u jroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu l-isfijiet l-oħra, ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, u għati lilna ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza l-Umtalla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna ngħixu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema hekk da fl-art.
خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمين وخاطي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني. أهل السنة يطلبوك مولاي من كل دني، عطينا في الطيبة والحنينة تياك الباتشي في زميننا باش نكونوا حلسة دايم من الذنوب ومحرصة من كل انكبيت احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تا السالفاتور تانا جيسو كريستو. عشتيك يسالتنا القوة والجلوريا الديم. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستل تياك نحللكم سليم نعطيكم سليم تياي تخرس لين ذنوبيتنا إذا خرس لين الفيدي تالكنيسيا تياك عطيها السليم والعقدة اللي انت تريد فيها انت اللي تعيش بالسلطان على دايم تدايم. آمين. الباتشي تالمولاي تكون دايم معكم وميك وكل من القلب نسلموا ونعطوا الباتشي لشلشي. حرف تالا لا لتنخد نبيت الدنيا حنا لينا. حرف تالا لتنخد نبيت الدنيا حنا لينا. حرف تالا لتنخد نبيت الدنيا أعطينا الباتشي. دانو الحرف تالا دانو اللي ناخد نبيت الدنيا حنينا احنا اللي مستيدنا اللكلة تالخروف. مولاي ما يستحقليش لتدخل تحت السقف تاعي ازدهيت كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. nitolbu. U Alla li tista' kollox, fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti tġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq, billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage.
Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana sma tal-tana ħlesejna wiqaf mana, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwiħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien għamel orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma nafru il-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwiħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
يكون تتنت كيف في السماء كده في الأرض. خبزنا ta kuljum atina l-lum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tijalina d-daħħannix t-ġrib iżda ħlisna mid-deni amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء ومبارك الفرط الجفتيك جسو. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء ومبارك الفرط الجفتيك جسو. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbiħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta sinu ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina l-lum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina iddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrina dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru il-minuħati għalina daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrina dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
Il-ħames u l-aħħar misteru ta' dbatija. Meta sinu ta' Ġesu Kristu wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal nubietna fuq l-għowda mqazza tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-menuħati għalina, id-daħħanniex fit-tiġrib, izdaħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejbjek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejbjek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima għammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejbjek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejbjek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima għammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejbjek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejbjek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima għammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejbjek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima għammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejbjek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejbjek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima għammen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejbjek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna lik isma tal-tana, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tana. Slima lik, lilek najtu għalli xaħna turufnati u li teva, lilek nitnidu, aħna li nibku nolfku, f'dan il-wit ta' dmuħ, ejja mela avukata tana, dawar lina dawk il-għajnejn, tijek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu. Frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni, Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-menu ħati għalina d-daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kien birkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana għammen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Niftakru fl-eżistana mejtin, għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddilina. Jistriħu fis-slim. Amen. Litanija
مولاي خنينا مولاي حنينا كريستو حنينا كريستو حنينا مولاي خنينا مولاي حنينا كريستو سمعنا كريستو اسمعنا كريستو القطل كريستو بتاعنا القطل بتاعنا مسير اترنا الله حنا لينا ابن الله اللي في بداية الدنيا حنا لينا سبيرتو سانتو الله حنا لينا ترينيتا قديسة الله ويخت حنا لينا مقدسة ماريا اطلب علينا مقدسة أم الله اطلب علينا مقدسة شبة جبيبيت اطلب علينا أم تا كريستو اطلب علينا أم الكنيسيا اطلب أم علينا تا الحنينة اطلب علينا أم تا الجراتسيا تالا اطلب علينا أم مشبة اطلب أم علينا التامة اطلب أم علينا لزيت صافية اطلب أم علينا لزيت نظيفة اطلب علينا أم بلا تبا اطلب أم علينا لتستحق المحبة اطلب علينا أم تلاجب اطلب علينا أم تالبرير الطيب اطلب علينا أم تمين هلقنا اطلب علينا أم تمين سلفانا اطلب علينا شبة كله كائل اطلب شبة علينا لتستحق كل قيمة اطلب شبة علينا لتستحق كل فهرية اطلب علينا شبة كلك ستة اطلب شبة علينا كلك خنينة اطلب شبة علينا دي مربوطة مع الله اطلب علينا مرة القدسية اطلب علينا تران الارف اطلب بدو علينا الفرختانة اطلب علينا أمارة السبيرتو سانتو اطلب علينا أمارة كل جراتسيا اطلب علينا أمارة كل تيبة اطلب علينا وردة ميستيكا اطلب توريتا علينا دافيد اطلب علينا توريتا لافوريو اطلب علينا دارتا الداب اطلب علينا أركة الربطة الجديدة اطلب علينا بيبتا السما اطلب علينا كوبة فيلودو اطلب علينا صخة المردة اطلب كان علينا المدنبين اطلب علينا فرج المنكتين اطلب علينا فرج الميجرانتي اطلب علينا عينونة الإنسارة اطلب علينا سلطانة الأنجلي اطلب علينا سلطانة البطريركي اطلب علينا سلطانة البروفيتي اطلب علينا سلطانة الأبوستلي اطلب علينا سلطانة المارتري اطلب علينا سلطانة الكونفسوري اطلب علينا سلطانة الفرجلي اطلب علينا سلطانة القديسين كلها اطلب علينا سلطانة ملسلة من أرلا وختية اطلب علينا سلطانة متلة في السماء اطلب علينا سلطانة روزاريو مقدس اطلب علينا سلطانة الفاميليا اطلب علينا سلطانة الباتشي اطلب علينا حرفتالا لتنخد نبيت الدنيا اغفرنا نطلبوك مولاي حرفتالا لتنخد نبيت الدنيا اسمعنا نطلبوك مولاي حرفتالا لتنخد نبيت الدنيا حنا لينا اطلب علينا قديسة أم الله باش يكون يسرق لنا داك اللي وعدنا كريستو عاتلين قدياتيك موليالا نطلبوك لنقودوا ديم الصخة الروح الجسم وبالانترشسيون المقدسة وغلوريوزا ماريا ديم فيرجيني نكونوا محلوسين مدويق تا إسا ونقودوا لنا تديم بكريستو سيدنا امين طالبة لسان ميكل أركانجلو سان ميكل أركانجلو ادخل علينا في التقبيدة وكن انت لينونة تانا كونترا الخزن والتنسيس تا الديمونيو يرزنوا الله نطلبوك بالحرقة انت لقوة في وسط القطاية السما ادفى بالقوة الله في الإيخ الانفرن للشيطان والسبيرت خزينة الأخرى اللي يتجروا في الدنيا التلفين تخا صلبة سان جوزيب سلم عليك خريس الفدي وعروس الفيرجن ماريا ليلة كلف دالك اللبنو فيك ماريا قادة الفدوشيا تخا ميك كريستو تروم بحال راجل أدولت قدس جوزيبي قوم السيرة لينا وكل ومشينا في الطريق الخية أقلنا الجراتسيا الحنينة والكوراج وحرسنا من كل داني آمين امين سان جوزيب اطلب علينا سان باستيان مارتري اطلب علينا سان توروكو اطلب علينا سان باول مسيرنا اطلب علينا سان بوبليو اطلب علينا سان جورج بريكا اطلب علينا بياتو ناتسيو فالسون
Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U għalla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom talla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek l-tloq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.